Насаат кечи тартуулайт. Шейх Абдишукур Ажы Нарматов. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم Haşr suresi 18. ayet. O Allah Taala'nın barlığına bilgine iman keltirgen bendeler Allah Taala'dan korkup her bir nafs, her bir can erten ahiret için emne amal kılganıga nazar taşlasın. Allah'dan korkula Allah Taala bardık işinlerden habardar deydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den an Abi Ya'la Şeddad ibn Aws. Şeddad ibn Aws degen sahabe dedi. An Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal Peygamber aleyhisselam mınday dedi deydi. El-keyyisu men dâne nefsehu ve amile lima ba'del mevt. El-keyyisu en akıllı adam. Danışman adam. Akıllı adam men dâne nefseh kim özüne özü esep verse. Özünden özü atçot alsa. Ve amile lima ba'del mevt ölümden kiyinki tübölük yaşao için amal kılsa. Vel-acizu aciz adam koludan eşlerse kelbegen aciz men atba'a nefsu havaha özünü nafsıga baş yedirip koygan. Nafsının kulu bolup kalgan ve temenna alallah özü nafsıga kulu bolup da Huday Taala'dan bir nesere ümit kılat. Nafsının kulu. Hudaydan atkarbayt da nafsıga kulu bolup kalgan. Biroq da Huday Taala'dan çoğun bir nesere ümit kılat. İmam-ı Tirmizi rivayet kılgan hadis. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım, bu hadiske baylanıştı Hazreti Umar ibn Khattab radıyallahu ta'ala anhu Hazreti Umar aytet hasibu enfusakum qabla en tuhasabu erten Allah Taala silerden esep albastan murda özüңөрдү nafsыңarga özüңөр esep algıla wazinu enfusakum qabla en tuzanu özüңөрдү Allah Taala'nın bir tarazasına salıp görgülü erten kıyamet adalet tarazasına düşmesden murda. Kim? Hazreti Umar aytet Kur'an-ı Kerim'de Euzu billahi mineşşeytanirracim El-Hakka suresinin 18. ayeti Yevme izin tu'razuna la takhfa minkum khafiye Yevme izin tu'razuna kıyamette Allah Teala'nın aslında arz koyulasınlar. Allah'ın aslında koyulasınlar la tukhfa minkum khafiye silerden hiçbir caşıra turgan nerseler bulmaydı. Allah'ın aslına kelgen kezde hiç nerseni caşıra albaysın. Hurmatlı Müslüman bir tuğan, Allah Teala senin sırrını da, oyunu da, maksatını da bilüçü Allah Teala'nın aslına kelbeste burada özüңdün nafsыңды bir tarazıga salıp görgün. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım, Huday Taala'nın süyüktü kulları, Paygambardın süyüktü ümmetleri. Akıllı adam, hazır otura kelsek, karama karşı kelsek, bari el akıllı. Bire söz vermeydi. Bire yol vermeydi. Akıllılar, kıyınlar. Akıllı adam deydi, günüge 1 saat, 24 saatınızdan 10-15 minut bir acıratıp koyunuzdağın özünüz atçot verin. Nafsınızda bir surak alın. Kede kampanyan bolup, şerikteş bolup cumuş kılasız, biznes kılasız, soda kılasız şerigiden atçot algan siyaktı, esep algan siyaktı kança sattın, kança payda gördün, kaydan alıp geldin, emne kıldın, kança raskot kıldın, kança payda kaldı degen siyaktı özüңdün nafsına özüң esep ver. Emne üçün esep vermeyimiz? Bu dünyada arzı bakan bir tıyın üçün, arzı bakan som, euro, dollar üçün esep teşeviz. Biroq tübölük bolgon beyiş üçün, je tübölük kara turgan dozoktan saktanı üçün, emne üçün nafsımızda esep kalbayız. Bir surak albayız. Je tübölük baktılı olasın, je tübölük baktısız olup kalasın. Maymun ibn Mihran degen alim aytat, la yakunul abdu minel muttaqin hatta yuhasibe nefsehu.
Keybiler maşallah kiyimini özgörtüp, жүрüş duruşunda kiçipeyel bolup, jupunu bolup, takva bolup görünöt. Biroq Maymun ibn Mihran aytat, adamlar muttaqin takvadarlardın katarına koşula almaydı. Özünü özü atçot almayınca, özünü özü esep vermeyince, nafsını bir suraka tartmayınca deydi. Nafsın suraka tartkan adam takvadarlardın katarına koşular. Kanday bolot deydi. Takvadar bolu üçün şeriginden esep algandan kattıurak özüңdün nafsыңdan esep alsаң. Урматтуу мусулман bir toğanım, insan her bir söylegen sözünde, emnege söyledim? Kança söyledim? Kıymıl hareketin жүрüş, buyaka ne üçün bardım? Meçke ne üçün keldim? Bazarga emnege vardım? Söylegen sözüңdü, jasagan işiңde, özüڭe esep ber dagı, söylegen sözüңdü, baskan jolуңда, sarttagan akçaڭda bir faydalı olsa, elhamdülillah dep Kudayga şükür kılgın. Eğer nafsına, ahiretine faydasız olsa, istiğfar aytıp tövbe kılgın. Hasan el-Basri rahmetullahi aleyh aytat, İnnel abd la yazal bi hayrin ma kana lahu wa'zan min nafsi. Bende daim iyilikte, jakşılıkta bolat, eğer bende özüge özü nasihat kıluvçu bolsa, özünü özü esep aluvçu bolsa. Hasan el-Basri aytat, men jakşılıktamın bu, jamanlıktamın özüңüz bilginiz kelse, özüңüzge bir karaڭçı, kede özüңüzden esep alasız mı? Özüңüzde adilet tarazda salasız mı? Eğer oşondoy bolsa, Kudayıma şükür siz tuğra joldosuz. İnsandın kede surak ala turgan, ataң eskertip, jemoldaki eskertip, jetekçiň eskertip emes, senin nafsına özüңdü özüň eskertip turur. Özüň özüň nasihat kılıp tur. Misalı, emne üçün uşul sözlü söylep jatam, emnege söyledim? Nege söyledin? Oğuzundan çıkan sözü emne üçün söyledin? Tamak jedin, uşu jeş, tamaktı jeşten maksatım emne? Toyup alıp, küçtü olup, günah kılıp mı? Bireudun malın urdaş mı? Bireudun kanın tögü mü? Bireuge hakarat kılıp sögünüş mü? Yok. Emne üçün susunduk içip jatam? İçken susunduktan tamak açtın, küçün kaysı jolga sarptadım? Ve ennel fajir yamzi kademen ma yuatib nafsa. Fajir adam, buzuk adam jaşay beredi, jeyt, içet, kumarın kandırat, maksat emne eken bilbeydi. Özüne özü hiçbir suroo bermeydi. Hikam İbn Davud'un Danışman Sözleri degen kitapta yazılgan eken, hakkun alel aqil en la yaghfal an 4 saat. Akıllı adamdın jaşoodogu saatin 4'e bölüş gerek deydi. Akıllı adamdın 4 bölük saati var deydi. Saatun yaji fiha rabbah. Akıllı adam 4'e bölgen saatin 1 saatinde bölükçesinde jaratkanga jalbar, dua kılat, ibadat kılat. Ve saatun yuhasibu fiha nafsa. Saatinin 1 bölügünde özüne özü esep beredi. Özüne özü atçot alat. Ve saatun yakhlu fiha ma ihwanihi ellezine yuhbiruna bi'uyubu. Dağı bir saatin anın kemçiliklerini oңдой turgan, kemçiliklerini ayta turgan bir tuğandar bolobu, dostları bolobu, joro joldoşları bolobu, ustazdары bolobu, alar meni bölöt. Oturup alıp samovarda çay içip, başka kılıp klastaşlar, başkalar çöptolosun, birbirine bir kemçiliğini de aytpasaң. Atың ötkür araktı taşla debesin. Aram jegeningdi taşla debesin. Allah Taala'nın joluna jür debesin. Ne fayda? Jeş içişme. Dağı bir saatin yaklu fiha beyne nefsi ve beyne lezzati, da bir saatыңды özüň üçün özüңdün nafsın kalagan nerselik adal jolda bölgün. Bala çakaňa, ömür joldoşuňa, kişine saluga, başkaga. Hurmatly musulman bir toğanım, oşo 4-nji bölük özüңdün nafsıňdın talaptaryny atkarga bölü, bul belki 3 saatka jardam beredi. Hakkun alel aqil en yekuna arifen bi zamanihi. Akıllı adam özünün zamanın biliş gerek. Zamanı menen yaşaş gerek. Misal hazır baldardı tarbiya kılıp otabız. Bizdin baldar biz yaşagan zamanda yaşabaydı. Baldarыбызды özünün yaşay turgan zamanına ilim berişke tarbiya kılışыбыз gerek. İlgeri anda ele, tuğra ilgeri ala turgan o meseleler var. Urmatlı musulman bir tuğanım,
Hafizan lisanihi. Akıllı adam zamanın düşünüp zamanı menen yaşay bilүү, tilin tiştey bilүү, tiline eye çıga bilүү, muqbilan ala şa'nihi, özünün işige öz hareket kılıp aldığa umtulgan adam. Fudayl ibn Iyaz degen alim ötkön. Fudayl ibn Iyaz bu Abu Hanife rahmetullahi aleyh'in zamandaşı jana dostu. Fudayl ibn Iyaz men hasebe nefsi qablen yuhaseb, kimde kim özünün nafsıga esep kalsa nafsını, özünden özü atçot alsa erten Allah Teala esep kalbastan burada haffa fil kıyame, kıyamattanın surağı cengil bulup deydi. Ve hadarani sual ve cevabi, kıyamattın sorularına cevaplarını da yardap koyup deydi. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım, ötken sahabalardın, tabi'inlerden, Allah'ın süyüktü bendeleri menen, alardın süylegen sözü menen bizden sözün nemine ayırması var? Sahabalardın, tabi'inlerden, tabi'inlerden, murdak ötken danışman ata babalarımızın sözü menen, bugünkü bizim zamandaşlarının süylegen sözü nemine ayırması var? Alar İslam için süylegen, Allah'ın razılığı için süylegen. İlahi kelimetillah, Allah Teala'nın dinin joğarı kötörü için, Kur'an'dı joğarı kötörü için süylegen. İman yolunda bir tuğandığı için süylegen. Ve necatın nefs, denesin dozottan kutkarı için süylegen. Ve ridar rahman, Allah'ın razı kılı için süylegen. Bizce hurmatlı Müslüman bir tuğan, men süylegen sözüm menen başkalarda tan kaldırsam, men başkalarının adı kadir barkka jetsem, İslam'dın azizligi, İslam'dın kadir barkı emez, jeke özümüzdün kadir barkımızды oylayбыз. Alar iman İslam'dın iyilik için söylegen bolsa, bugün adamlar dünyada je bir makamda jogorrak bir kresloga jetiş için söyleydi. Jana murdagılar ridal halik, jaratıcının razı kılış için söylegen bolsa, azırgılar mahlukты razı kılış için söylep kalgan. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım, kelingizler. Erten Allah Teala bizden esep albastan burada, özümüzge özümüz bir esep bereli. Allah Teala'nın rahmatına mehriminden karan, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün hadisinde Allah Tebarek ve Teala özünün mehrimdir. Men ca'a bil hasene felehu eşra emsaliha. Kim bir жақшылық kısa deydi, Allah onu seber etken. Ve men ca'a bis seyyi'e, kim bir jamanlık kılsa fela yücze illa misleha, bir jamanlığına bir günah aladı deydi, azap aladı. Ve hum la yuzlamun, kıyamatta Allah hiç kimge zulüm kılmaydı. An'am suresi 160. ayet. Hurmatlı Müslüman bir tuğan, Allah'ın rahmetini kara. Bir жақшылық kılsan, bir жақшылığına kanca soğup jazatken? 10 soğup jazatken. Bir jamanlık kılsan, bir jamanlıktan artık sana günah yazılıp, bir ile jamanlıkka cazasını alasın. Allah Teala kıyamatta hiç kimge zulüm kılmaydı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den İbn Abbas, Allah Teala Abdullah'dan da atası Abbas'tan da razı olsun. Peygamber aleyhisselam'dan rivayet kılan hadiste, bu hadisi kutsi. Allah Teala'dan jetkizilgen hadisi kutsi de mınday deydi. İnna Allah kataba el hasenat ve seyyiat. Sümme beyyene zalik. Allah Teala soğuk işti, günah işti bayan kılgan. Femen hemme bi hasenetin, kim bir жақшылықты uşunu kılayın deyip koydu. Cumadan çıkıp misalı bir 10 som sadaka kılayın. Cumadan keyin bar bir orudu kavaralayın diye öyle niyet kılıp koydu. Köngülden ötközді. Felem ya'melha, bir o kılgan yok. Kataballahu lehu inda hasene kamile. Allah Teala senin o жақшы niyetini bir tolluk soğup yazıp koydu. Çıkıp bir orunu kavaralam dediniz. 2 uruşkan adamı jaraştıram dediniz. Bir soğup işte niyet kıldınız mı? Allah Teala bir soğuptu tolluk jazatken. Fe in huwa hemme biha fe amilha kataballahu lehu inda 10 hasenat. Eğer o şey niyetini çıkıp atkarsan, janağı niyet kılgan işini atkarsan, Allah Teala 10 есе soğup jazat. İla 700 da'fin, senin niyetine karata oşol bir orudu kavar alı, 2 adamды jaraştırуу, niyetin kalыс Allah'ın razılığına jaraşa, Allah Teala 10 eseden 700 esege çeyin soğup jazatken. İla ad'afin kesira, belki mandan da körük ese kılıp jazat.
Allah'ın rahmatını qarang. Wa man hamma bisayyi'atin. Bir bette oturduğun bir günöni niyet qilib qo'ydi. Hozir jumadan chiqib bir nasbayga kayf qilayın dedi. Falam ya'malha. Bir qililek. Oyla qo'ydi. Kataballohu lahu 'inda hasana chiqib turib, jamandiqni niyet qildi dag'in, chiqqandan keyin qo'y. Şu nasbayni chekpeyli qo'ysam dedi. Alloh taolo bir savob jazo qilmagan uchun. Fa in huwa hamma biha, eğer o'sha niyet qildi, fa amilaha, amal qilsa o'shani chiqib nasbayni chekdi deb Alloh taolo al odamga bir yil gunoh jazat deydi. Bu hadis İmam Buxoriy, İmam Muslim'de kelgan sahih hadis. Qarang, Alloh taoloning rahmatini qarang. Dağı Allah tabaraka ve taala kerimetinin rahmatidan o'ng jaqdagi perishteni sol jaqdagi perishtega jetekchi qilib qo'yibdir. Bir adam bir jamandiqni niyet qildi u, sol jaqda perişte jazayın dese jazba deydi. Allah jasagan joq deydi. Hali jasayelek deydi. Çıkıp o'sha niyet qilgan, maqsad qilgan jamandigini atqarmay qo'ysa, bir savob jaz deydi. Ani qilgan joq deydi. Hurmatli musulmon bir turgan, malım barыбыз, tilim var deb har narsani suyleymiz. İnsan köp suyleydi. Sözü köp bolgan adam katası köp болады. Oşonduktan tilim var deb suyleversen, istiğfardı köp aytalı. Astagfirullah. Astagfirullah degen söz, meni keçire körgün Allah degen söz. Peygamber Aleyhisselam, vallahi inni la astagfiru ve atubu ileyhi fil yevmi aksar min 70 marra. Peygamber aytadi, İmam Buxoriy rivayet alan hadiste, Allah'a kasam için men күнүгө 70'ten köp jolu Allah'dan keçirim surayım deydi. Senin süyüktü peygamberin. Bizden örneğimiz kim? Peygamber Aleyhisselam. Eğer peygamberdi örnek tutsak, özünden suraçı. Bir günde 70 yolu astagfirullah deyimiz mi? Bir günde 70 yolu Kudayım beni keçire kör deyimiz mi? İbn Umar, Hazreti Umar'ın balası Abdullah aytadi, Kala Rasul sallallahu aleyhi ve sellem, ya eyyühen nas, o insanlar, tubu ilallah, Allah'a tövbe kılgıla, fe inne atubu ileyhi fil yevmi 100 marra, men күнүгө Allah Teala'ga 100 yolu tövbe kılam deydi peygamber. O insanlar, Allah'a tövbe kılgıla, albatta men күнүгө Kudayga 100 yolu tövbe kılam deydi peygamberimiz. Peygamber Aleyhisselam'ın bir de günösü bolu bolsa, Allah'ın tanıdığın en süyüktü peygamberi olsa, bu bizge sabak boluş için. Kelingizler hurmatlı Müslüman bir tuğan, temamdan alыстап ketmeyin. Temamız hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Özüңөр esep bergili erteң, jaratkan esep albastan murda, amalыңарды tarazıga salgıla, erteң tarazıga düşpösten murda. Kegil Abu Bakr Sıddık Peygamberimiz aytadi, eğer bardık mu'mindardın imanın tarazının bir jağına koysa, Abu Bakr'dın imanın ikinci jakka koysa, Abu Bakr'dın imanı oğur kelmek deydi. Oşonday bolgan Abu Bakr Sıddık Peygamber'din zamandaşı, tiribi kezinde Peygamberimiz sen beyişke kiresin dep suyunçulögön. Otura koyun eme. Tiribi kezinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sen beyişke kiresin dep suyunçulögön Abu Bakr kanday özüge esep bergen qarang. Hazreti Abu Bakr aytadi, bir bakka kirdi. Bir sahabanın, ansardın, Madinalı'nın bağına kirdi de, yara ta'iran yetiru mine şecera ilal ukhra. Bir kanattuğunu görse bir şaktan ikinci şakka uçup sayrap жүрөт kanattuğu. Hazreti Abu Bakr qarap oy жүгүрүп dagın, hani elleke ya tayir. Baktılı bolgun, kut bolsun ey kanattuğu sağa. Kutuktayımın seni. Ta'kulu ve taşrab, jeysin içesin, bir şaktan ikinci şakka uçasın, jaşaysın ölesin, birok Allah'ın alsına barıp, mağa okşap esep berbeysin dedi. Keyin aytdı, ya leyteni kuntu şa'ra fi sadri abdin mu'min, attın ay, bu eldi başkarıp peygamberden keyin, musulmandardın joopkerçiliğine moynuma alıp, padişah bolgonundan körü, bir Kudaydan korkkan imandudun, kökürögünde bir tük bolup kalsam jakşarak ele deydi. Allah'ın azabından korkkandık bol. O kanattu kanday baktılısın. Şaktan şakka uçup
жейсин ичесин сайрайсың, өлгөнүңдөн кийин мен бендик окшоп эл башкарган Абу Бакыр сыяктуу Кудайдын алдында эсеп берүүң жок дейт. Мен халифа болуп, пайгамбардан кийин падыша болуп, мусулмандардын ачына, тогуна, ыйлаганына, күлгөнүнө жооп бергенден көрө бир имандуудун көкүрөгүндө түк болуп калбапмын дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, Хазирети Умар, Раайт Умар ибн Хаттаб ахаза тибнатан минал ард. Bir sahabe айтат, Хазирети Умарды көрдүм дейт, жолда келди, самандын бир кыпынчасы, бир саманды алды колуна. Самандын бир бөлчү кыпынчаны алды. Я лейтен лам акун шей'a. Аттиңай, мен Абу Бакырдан кийин халифа болуп, имандууларга жетекчи болгондон көрө ушу бир самандай болуп калбапмын. Хазирети Умар айтат, бул кандай адилеттүү падыша болгон? Ошондой адилеттүү болуусуна карабастан элге жетекчи болгондон көрө бир саман чайым болуп калбапмын. Кудайдын астында эсеп бербейт элем дейт. Андан кийин Валлахи, Аллахга касым, лау усра баглатун фил Ирак ласаани Аллах таала анха лима лам тамхид лаха тарик я Умар. Хазирети Умар ушундай падыша болгон, Мадинада отуруп, Иракта. Аллага касам ичем, Иракта бир качыр жолдо баратып мүдүрүлүп кетсе, кыяматта Аллах, ey Умар, сен падыша элең, эмне үчүн качырдын жолуңду одуң деп менден сурайт дейт. Адилеттүү падыша адамдын жолун деген жок бул. Иракта бир качыр мүдүрүлүп кетсе, жолдун түз болбогондуктан, кыяматта Аллах, ey Умар, бул качырдын жолун эмне үчүн түздөгөн эмессиң деп жооп менден сурайт дейт эле. Хазирети Умар ыйлады. Ыйлагандан кийин өтө каттуу ыйлады. Ыйлап Хазирети Айшага айтты, Уммул муъминин, имандуулардын энеси, о пайгамбардын өмүр жолдошу, эмне үчүн ыйлайын билесизби деди. Пайгамбар алейхиссалам эч 3 күн катарына будайдын унудан болгон нанга курсагы тойгон эмес деди. Пайгамбар 3 күн катарына нан жеген эмес. 3 күн будай унунан болгон нанга курсагы тойгон эмес. Пайгамбар алейхиссалам камышка жатат эле, жүзүнө өтүп кетет эле. Айша, энебиз, эмне үчүн ыйлайын билесизби деди. Пайгамбар алейхиссаламдын үйүндө бир тери бар эле. Күндүз силерге астыңарга салган эме, кече силердин төшөгүңөр ошол эле деди. Хасан аль-Басри рахматуллах атайту маджлисан фи жами' аль-Басра. Хасан аль-Басри Басра шаарында мен мечитке келдим. Фа иза ана бинafar min ashabin nabi sallallahu aleyhi келсем, пайгамбардын сахабалары отуруптур. Абу Бакырдын, Умардын өзүнө өзү кандай эсеп бергендери жөнүндө, алардын дүйнөгө берилбегендиги жолунда сөз болуп жаттыр. Аларга жакын отурсам, Ахнаф ибн Кайс мындай деди. Хазирети Умар радиаллаху таала элдердин падышасы, Амирил муъминин, имандуулардын падышасы, Меккенин, Мадинанын 60-тан жогору болгон сыктыгында элдер үйүндө кайлуула кылып эс алып уктап жаткан кезде Хазирет Усман айтат, алыстан бир кара көрдүм дейт. Ал кезде мадиналыктар сыртка чыкпайт ыстыктан дейт. Үйүндө алачыгында жатат дейт. Ким экен деп жакындап келсем, Амирил муъминин, имандуулардын жетекчиси Хазирет Умар дейт. Келип, "Hey Умар, Амирил муъминин, имандуулардын падышасы, бул ыстыкта эмне үчүн чыктыңыз?" дедим дейт. Десем, мусулмандардыга садакадан, зекеттен келген төө, мусулмандардын байтул-мал бюджетине түшкөн төө качып кетиптир, ошону издеп жүрөм деди дейт. Хазирет Усман кирип эс алгын, бир аз суу ичиң, мен издеп табып келейин десе, Хазирет Умар, Аллах Таала кыяматта сенден аны сурабайт. Кыяматта мен жетекчи, мен жооп берем. Сен үйүңө кирип эс алгын, мен өзүм табып келейин дейт. Караң, урматтуу мусулман бир тууганым. Өзүнө өзү эсеп берүү. Ибн Аббас пайгамбардын аталары менен бир тууганын баласы. Кане якул, Ибн Аббас эң илимдүү сахабалардан.
Пайғамбардың атасы менен мұның атасы бір туған. Мындай дейді: Вайлун ли ибн Аббас. Аббастың ахвалға ор, вай болсын, егер Құдай мені кешірбесе дейді. Аллахым өз рахматын албаса, менің ахвалым зор, қиын дейді, қияматта дейді. Тілекке қаршы бүгін біз кейде 34 намазды қаза қылып қойып, жұмаға келіп қойып, қиратқандай, бейішке бір жолдама алғанда еш нәрсемен ішіміз жоқ. İmam Ali ibn Abi Talib, Hazreti Ali Peygamberдің kүйеу баласы. Өзін өзі есеп береді. Намазда тұраттағын сақалынан қармап, өзінің сақалынан қармап: Я дүния ғурри ғайри. Ей дүние, менден башқан азғырғын, менден башқан алдағын. Илейе тааррад. Не менің жолыма тұрып алдың ба? Мен ибадаттан тосам дейсің бе? Ақ жолдан тосам дейсің бе? Илейе ташауақ. Же мені сағынып қалдың ба? Маға ашық болып қалдың ба? Хайхат, хайхат. Арауыз қанша алыс. Мен азғыр алмайсың. Қад баянтука саласан ла раджата фиха. Сенің жоңды беріп қойғанмын. Қайра қайту жоқ саға. Фа умрука қасир. Дүние, сен өмірің қысқа. Ва хатарука хатир. Бірақ сенің қорқынышың өте қорқынышты нәрсе. Min қилләті зәд. Ой, ақыретке болған азығым аз. Ақыретке болған ибадатым аз. Ва буъд сафар. Сапар ұзын қияматтығы. Ва вахшаты тариқ. Қияматтың жолы өте қорқыныш дейді. Hazreti Ali'nin өзіне өзі есеп берген, өзінен өзі отчет алып жатқан жерін қараң. Ей, дүние, менден башқан азғырғын. Маға ашық болып қалдың бі? Мені жолдан азғырайын дейсің бі? Сенің өмірің қысқа, бірақ сұрауың ор. Ошонча ибадатта болғанына қарабастан айтады: ақыретке болған азығым аз, сапарым алыс, жолым өте қорқынышты дейді. Урматтуу мұсылман бір туғаным, кейде өзіңді нафсың менен отыр. Жеке өзің мен өзің отыр да, нафсың айт: Emne üçün жедім, emne üçün сөйледім, emne üçün бастым. Бұл дүниенің таттылықтары. Урматты мұсылман бір туғаным, кейде нафсыңа құл болдың, құмарыңа құл болдың. Өзің отчет бергенде нафсыңа отыр мұндайды: намаз менен болған мамилең қандай? Аллах менен болған байланышың, намазың қандай? 5 уақы бар мы? Же 3 уақы па? Же кейбірлер айтады: біз намаздың қорозын оқимыз деп қояды. Қандай дейсің? Бамдат оқимын дейді. Не үшін тамақтында қорозын жеп завтрак менен жүре бербейсің? Обед ужин қыласың? Денең азыққа мұқтаж екен ғой. Рухыңды да ибадат менен тойғызбайсың ба? Намазыңды шарттарымен атқарасың ба? Рүкүсін, саждасын жайына қойып. Урматты мұсылман бір туған, өзіңді нафсыңнан сұрашы. Ақырқы жолы намаз оқығанда, саждада тұрып: Аллахым, мен саға сен қалағандай құл бола албадым деп ойладың ба? Көз жаш ағыздың ба? Пайғамбарымыз айтады: айнану ла тамассухуман нар. Екі көз бар дейді. Екі түрді көзді дозақ қармауайды дейді. Айнун бакат мин хашиятилlah. Алланың азабынан қорқып ойлаған көз дейді. Көзіміз бүгін арзыбаған сериалда көрсе ойлайсың. Болған бір музыканы ұқсаң тәсірленіп ойлайсың. Құран ұққанда ойлайсың ба? Ибадат қылғанда, Құдайға құлшылық қылғанда ойлайсың ба? Екінші көз: ва айнун батат тахрусу фи сабилилlah. Алланың жолында мекенді, динді, еліні қорғап ұқтабай күзетте шыққан көзді дозақ қармабайды дейді. Намаз менен болған мамилең қандай, урматты мұсылман бір туған? Намазда еш ойладың біле? Бірінші сұрау еме. Өзің есеп алам дегенде неден сұрайым деп? Ма халика ма китабилlah. Алланың кітабы болған кереметті Құраны менен болған мамилең қандай? Құранды таныштамған бар бы? Құрандан қанша жат білесің? Раббым Аллах дейсің, пайғамбарым Мұхаммад дейсің, динім ислам, кітабым Құран дейсің. Ақырқы жолы қолыңа алып қашан оқыдың? Урматты мұсылман бір көп айттым.
Қолыңдағы уюлдук телефонуң жалтырайт, үйүңдө Курандын үстүн чаң басып жатат. Анда сен халык эмес, махлукка, жаратуучуга эмес, жаралганга көбүрөөк муктаж экенсиң. Алланын китеби менен боптур. Куран окуй албайсың. Нафил намаздарың барбы? Фарздан ташкар же ассаламу алейкум ва рахматуллах деп фарз бүтүш менен качасыңбы? Ал-муъмину фил масжид. Иманду мечке келгенде кассамаку фил ма, сууга түшкөн балыктай жыргайт экен. Вал мунафиqu фил масжид. Мунафик эки жүздүү. Лицемер мечке келген кезде кат-тайр фил кафас, капаска камалган канаттуудай дейт. Салам бергенде качат. Учуп чыгып кетергендей. Нафил намаздар урматтуу мусулман бир тууган. Фарздан ташкары нафил намаздар бул иманыңдын Алла менен болгон мамилеңдин бекем экенине далил. Аллага болгон сүйүктүү сүйөтүр, Алланын сүйүүнө жете турган жол бул нафил намаздар. Фарздан ташкары түнгү тахажжуд намаздар. О нафс, Кудайдан уялбайсыңбы? Махлукка кооз болуп көрүнөсүң. Өзүң окшогон чийкеттен болгон бендеге күнүгө 3 жолу 5 жолу күзгө көрүнүп, чырайлуу болуп, кооз болуп көрүнөсүң да, Халык болгон Аллах Таала карай турган жүрөгүң эмне? Жүрөгүңдө элге болгон сүйүү, динге болгон сүйүү, Куранга болгон сүйүү, пайгамбарга болгон сүйүү барбы? Жүрөгүңдө эмне? Же койнуңда котур ташың, бирөө билбей калса бирдеме кылып кетем деп турасың. Сырыңды, купуяңды билүүчү Аллах Тааладан корк. Урматтуу мусулман бир тууганым. Хижри жылында 1441 жыл болду. Мусулмандардын хижри жылы 1441 жыл пайгамбар хижратынан. Мухаррам айы бул жыл башы өттү. Бул жылда канча адам бактылуу болду, канча адам бактысыз болду. Канчалар бирөөгө бакыт тартуулады. Канчалар кебирлер жолдон азгырды. Өткөн жылда канчалаган балдар жетим калды. Канчалаган аялдар жесир калды. Канчалар бирөөдүн төрөлгөнүнө кубанды. Канчалар бирөөдүн каза болгонуна көңүл айтып, аза күттү. Өмүр өтө берет экен, жылдар өтөт экен. Урматтуу мусулман бир тууган, кебирлерге 1 жыл 1 күн сыяктуу өтсө, кебирлерге 1 күн 1 жыл сыяктуу өттү. Арабтардын шайыр айтат: "Инна лиллахи ибадан футана таллaqud dunya." Инна лиллахи ибадан футана таллaqud dunya wa khaful fitana. نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي سكنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال سفنا. Allah Taala'nın akıllı bendileri var. Akıldılar al dünyanı talak kıldı. Dünyanın kulu bolgan yok. Ve khaful fitene. Bul dünyanın sınavsından korktu. Dünyaya ve nazaru fiha. Bul dünyaya tereyin köz jügürttü. Oy jügürttü. Oy jügürtkenden keyin bildi bul tübelik yaşay turgan jer emes eken bilgenden keyin salih amalların ahiret azabından kutuluu için keme kılıp aldı. Ad-dünya sa'a. Bul dünya bir saatlardan turat. Fec'alha ta'a. Oşol saatlarda taat ibadat kılgın. An-nefsu ve nefsu tamma'a. İnsanın nafsı toyboydu eken. Avidhel qana'a. Nafsına kaniyetlilikti üret. Dünya saatlardan turat. Al saatlarda ibadat menen ötközgün. Nafsın bolsa hiç kaçan toyboydu eken. Nafsыңды каниеттүүлүккө үйрөткүн. Урматтуу мусулман бир тууганым. Бул дүйнөдө малы мүлк болсун, бала чака болсун, бардыгы сыноо. Аллах Куранда айтат: "Иннама амвалукум ва ауладукум фитна." Албетте балдарыңар, малдарыңар фитна деген сөз сыноо. Экзамен. Валлаху индаху ажрун азим. Аллах Тааланын астында өтө чоң сооптор бар. Ошо Аллах Таала берген сыноо менен берген малы мүлкүңдүн зекетин бердиңби? Садака кылдыңбы? Кайрымдуулук кылдыңбы? Муктажга узаттыңбы? Жетим жесирдин башын сыладыңбы? Аллах Таала берген сүйүктүү балдарың сыноо. Балдарыңа иман тарбиясын бердиңби? Туура багытка баштадыңбы? Аллах Кур'ан-ы Kerim'de barız ölüktü uzatkan gezde mürzede mülk surasını okuyuz ha. Tebârekellezî biyedihil mulk. Ellezî halakal mevte vel hayat.
Al Allah жашоо менен өлүмдү жараткан. Эмне үчүн жашоо менен өлүмдү? Лияблуакум айюкум ахсану амал. Лияблуакум айюкум ахсану амала. Силердин кимиңер жакшы амал кылганын сыноо үчүн дейт. Көңүл бур. Allah өлүм менен жашоону жаратты, силердин кимиңер жакшы амал кылууңарды билүү үчүн. Анда айткан жок. Лияблуакум аксарукум амуалан. Силердин кимиңер байлыкты көп топтойт деген жок анда. Силердин кимиңер көбүрөөк жакшы амал кылат. Абу Дарда деген сахаба, Шам бүгүн Сирия мамлекети. Шам мамлекетке кирди. Факала ахли Шам. Элестеткин, Абу Дарда пайгамбардын сахабасы Бишкекке келди деп ойлоткон. Шамга келди, шамдыктар деди. Эми мен бүгүн айтып, о бишкектиктер десе болот. О шамдыктар, исмау каула ахин насих. Силерге насаат кылуучу агаңардын, бир тууганыңардын сөзүнө кулак төшөгүлө деди. О шамдыктар, силерге күйгөн жанган насаатчынын сөзүн уккула. Фаштама алейхи, шамдыктар топтолду. Шам мамлекетинин эли топтолду. Эмне айтат экен? Факала Мали аракум табнун ва ла таскунун. Эмне үчүн өзүңөр жашабай турган эле үйлөрдү куруп жатасыңар деди. Куруп башкалар үчүн жашайт. Ва тажмауна ма ла таакулун. Өзүңөр жебеген нерсени жыйнап жатасыңар. Эмне үчүн үйлөрдү асманга бийик кыласыңар, өзүңөр төмөнгө көмүлөсүңөр. Инналлазина кану qaблакум банау машидан. Силерден мурдагылар да кыйын бийик нерселерди курду, бирок эң төмөн жерге көмүлдү. Урматтуу мусулман бир тууган, көңүл бур. Бүгүн баарыбыздын унаабыз бар. Машинеде жүрөбүз, үйдө жашап атабыз. Эч бирибиз коробузду бир таштандыга мусур төккөн жер кылгыбыз келбейт. Машинебизди жумасына жок дегенде 2 жолу мойкага алып барабыз. Туурабы? Үйүбүздүн айлана чөйрөсүн тазалайбыз. Кийимиңизди тазалайбыз. Тазалыкка көңүл бурабыз. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, күнөө да ошондой. Эмне үчүн? Истигфар айтып күнөөнү денебизден тазалабайбыз. Жүрөгүбүздү тооба кылып күнөөлөрдөн тазалабайбыз. Чыныгы тооба кылып Аллах Таалага туура багыт албайбыз. Келгиле. Ар бирибиз бул жашоодо бир ис калтыралы. Иманга, исламга бир кызмат калтыралы. Динибиз үчүн, элибиз үчүн, жерибиз үчүн, Куран үчүн бир кызмат кылалы. Артыбыздан биз Аллах рахмат кылсын деген бир алкыш ала турган сооп иш кылалы. Урматтуу мусулман бир тууган, бүгүн көп нерседе атаандашып атабыз. Атаандашып жарышабыз. Бирок келгиле. Аллах Таалага жакын боло турган сооп иштерде, кайрымдуулук иштерде атаандашалы, жарышалы. Аллах Таала разы болгон сөздө, кыймыл аракетте атаандашпайлыбы? Жарышпайлыбы? Аллах Куранда мындай дейт: Аузу биллахи минеш шайтанир ражим. Кул мата'уд дунья қалил. Кул, Мухаммад, үмметиңе айт дейт. Аллах пайгамбар, кул айткын үмметиңе, үммет кулак сал. Мата'уд дунья қалил. Бул дүниөнүн жыргалы, бул дүниөдө бар нерсе өтө аз нерсе. Вал ахирату хайрун лиман иттаqa. Акырет ким Кудайдан корккондор үчүн жакшыраак бул дүниөдөн көрө. Вала тузламуна фатила. Кыяматта бир кыпынчада зулум көрбөйсүңөр. Кул, Мухаммад, бул коомго айт, туугандарыңа айт, үмметиңе айт, мусулмандарга айткын, бул дүниөнүн жыргалчылыгы өтө аз. 50 жыл, 60 жыл, 80 жыл. Бар аз. Вал ахирату ахирет хайрун. Ал жакшыраак түбөлүк лиман иттаqa, таквадарлар үчүн. Алладан коркуп фарздарды намазын аткарган үчүн, күнөөдөн сакталгандар үчүн, Кудайга кулчулук кылгандар үчүн ахирет жакшыраак. Вала тузламуна фатила. Аллах табарака ва таала кыяматта силерге эч качан кыпынчада зулум кылбайт. Урматтуу мусулман бир тууган, эң чоң күнөөлөрдөн бирөөсү, эң чоң бир кылмыштардан бирөөсү, биз урматтуу мусулман кылмыштардын эң чоң бирөөсү, биз өзүбүздүн өмүрүбүзгө, вактыбызга көңүл бурбайбыз.
Бүгін муфтияттан исраф жөнінде мәселе болсын. Чектен шығу, исраф қылу деген исрафтардың ең чоңы өмір менен ойнашып жатабыз. Аллах берген өмірді исраф қылып жатабыз. Аллах берген 24 сааттың қанчалығын Құдай үшін, қанчалық үшін, нафсың үшін, қанчалығын достарың үшін арнап қойдың. Өмірді неменен өткізіп жатабыз. Ақшаны исраф қылғаннан да, малы мүлікті исраф қылғандан да, өміріңді исраф қылу. Кейді ақсақалдар әлі, кел, уақыт өтпей жатады, нарда ойнайлы, шахмат ойлыны, шашки ойнайлы, карта ойнайлы. Елестеткін, біреу келді дағын, бір пачка 20 сомдықты алып тияққа бияққа ырғытып атады. Не дейсің? Жинді дейсің? Ақылынан азғырып тұр дейсің? 50 сомдықты алып күйгізіп атады. А сен андан қымбат болған өміріңмен ойнашып отпайсың ба? Өміріңді немен өткізіп атасың? Көшеде машинаға отырып алып жинді де айлана бересің бе? Ыстықта башына күн ыстық өтіп кеткен қойдай бол. Көшеде не үшін жүресің? Неге десең жөнелі дейді. Жөнелі жүре бересің бе? Урматты мұсылман, өмірмен ойнашып болғын. Ал-уақыту кассайф иллам тақтағу қатақ. Уақыт бұл қылыш сияқты. Уақытты сен кеспесең, уақыт сені кесіп салады. Хазіреті Умар ибн Абдул-Азиз айтады: "Иннал лейл ва нахар", кече менен күндүз, о кечкирди таң атты. Я'малани фик, сага каршы иштеп жатат. Фa'мал фихима, ошо кече менен күндүздү өзүң үчүн пайдаланып кал. Яқтауна мин умрук, ал кече менен күндүз сени өмүрүңдөн кесип атат. Иннал лейл ва нахар, албетте кече менен күндүз ар бир жаңын эскиртет. Алысты жакындатат, узунду кыскартат. Урматтуу мусулман бир тууган, ар таң аткан кезде сен мүрзөгө карай бир кадам жакындап жатасың. Төрөлүшүңдөн бир кадам алыстап жатасың. Сен өлүм үчүн төрөлгөнсүң. Өлүмгө карай баратасың. Хасан аль-Басри: "Я ибн Адам, ey адам, иннама анта аyyam mujtami'a." Сен топтолгон күндөрдөн турасың. Bir gün ketти, senin bir bölüğün ketти деген söz. Ошондуктан биздин өткөн алымдарыбыз, улууларыбыз, данышмандарыбыз сауфа деп айтпаган, анан дебегин. Анан, намазга кел анан. Ибадат кыл анан. Насыбайыңды ташта анан. Тамеки тартпа анан. Анан деген шайтандын эң чоң бир азгырыктардан. Шайтандын эң чоң куралдарынан. Урматтуу мусулман бир тууган, анан дейсиң. Пенсияға шыға, пенсия емес. Ким кепілдік берді сен пенсияға шығуыңа? Өміріңе ким кепілдік берді? Ертең дейсің, ертеңге чейин жашауыңа кепілдік бар бы? Ким кепілдік берді? Ертең менен үйден шығып қайра келеріңе? Кийген киіміңді қайра өзің чечүүңө кепілдігің бар бы? Урматтуу мусулман бир тууган, сенин кийген киіміңді өзің емес, врачтар кайчы менен кырып калуусу мүмкүн. Өзүң эмес, жаназага жууш үчүн башкалар чечип калуусу мүмкүн. Өлүм кандай тез. Бирок биз өлүмдү унутуп койгонбуз. Урматтуу мусулман бир тууганым, инсан өзүнө өзү эсеп берсин деп атабыз, отчет берсин. Bir жыл өттү, 12 ай, 365 күн. Кантип өттү, эмне кылдың? Ар bir ayda 30 gün. Ар bir günde 24 saat. Ар bir saatte 60 minut. Ар bir minutta 60 sekund. Allah'ın астына барып, ар bir dem alганыңа, dem чыгарганыңа, өткөзгөн өмүрүңө жооп бересиң. Ошондуктан мурдагы алымдарыбыз айтаткан: "Мен кана яумуху каамси фаху магбун", кимдин бүгүнкү күнү кечеги күнгө окшош болсо, алдыга жылган жок, жаңы нерсе үйрөнгөн жок, окшош болсо, ал жашоодон уткузду. "Ва мен кана амсуху шарран мин яумихи, ва мен кана яумуху шарран мин амсихи", кимдин бүгүнкү күнү кечеги күндөн начар болсо, алдыга умтулган жок, өзгөргөн жок, фахуа мал'ун, ага наалат болсун дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым, мусулман эч качан куйрукка окшош болбош керек. Асылып алып жетишип кетпей, жетишип кетпей, бирөөнүн артында жүрө бербеш керек. Мусулман алдыга карай умтулуш керек. Урматтуу мусулман бир тууганым, ислам дини
Maga muhtaç emес, saga muhtaç emес. Seni menen men dinge muhtaçbız. Же аякта жоқ, бе бияқта жоқ болбостон келгиле. Dinimizdi үйрөнөлү, Kur'anımızды үйрөнөлү. Эң негиз хасибу анфусакум кабла ан тухасабу. Эртең Аллах Таала эсеп албастан мурда өзүңөр эсеп бергиле. Амин. Аллахумма гфир лана зунубана ва каффир анна сайyiatina ва таваффана мa'ал абрар. Аллахумма a'inna ala zikrika ва шукрика ва хусни ibadatik bi rahmatika ya arhamar rahimin.